Typka, chalani, typek. West, southwest is a man. Kde? West a southwest. There are two more. I got a sniper, okay? Svine! Dal som ich obidvoch. Dal som tých sviňákov. Kde je snajperka? Vestu chcem. On ju minul, blbec. Chalani, poďte pre mňa. Blue Camo. Kama Kore. Už to ide, no. Už to vyzeralo lepšie. Ale ja som mal šťastie, že oni ma nevideli, že som ich obišiel z boku. Počujeme sa, áno. OK, I'm following you. Just the two guys, I didn't see the rest. On tam klačal, strieľal, potom ja som vedľa neho prišiel a dostal som jednotku. Stáva sa, nevadí, v pohode, ale sme... I gonna check, I didn't see the sniper rifle. I saw the suit, but not the rifle. Yeah, but he hit me. It was a sniper. Oh, okay. See? Check. See, I got the suit, but not the rifle. I don't, but okay, okay. Yeah, but I swear to God, there is a sniper somewhere. Oh, I got it now. Mal by tam byť ešte niekde sniper, takže pozor na to. Počkaj, nezobral som ja tú snajperku náhodou? Nie, AR-ko. Nemám, iba oblečenie mám. Ja som nezobral pištol. Počkaj, toto si ale môžem zobrať. Chalani, idem si prejedlu, potom ďalšie máme, ne? Zahráme, uvidíme. Come again, I didn't... watch out, watch out. Yes, yes. Help from behind. Nemám šajnu, odkiaľ to bolo. Kam išiel ten chalan? Idem ešte raz pozrieť tie baličky, dobre? 13 sme. Dvoch. Ja som tam vypatral dvoch a dvoch som dal dole. Počkajte, som na tých baličkoch, idem ich pozrieť. Yep. Není tu tá snajperka. Buď som... Ježiš, ja som nafetovaný, tá snajperka tu je. I got a snipe. The airdrop land direct here, but you make damage if you land, so... Careful. I don't see it. Watch out, bro. Watch out. Oh, I see. Okay. I got a sniper rifle. No. Výborne. Ja som nevidel tú snajperku na tom hráčovi, ja som úplný mongol. Chalani, vy pôjdete pozrieť jeden a ja to budem so snajperkou kryť. I'm gonna cover you with the sniper rifle from behind. Nechoď tam tak skoro, ono to vybuchne ešte. Či nie? Môžete ísť, ja okriem tiež, keby náhodou.
Pozri, tam odtiaľ či nejdu. Ja pozriem z tejto strany. Ja už som mal snajperku, viackrát. Ale ešte ani raz som nikoho s ňou nezabil. No, to už pekne približuje. Oh, we're still safe. OK, where? Where do you shoot? There guys, no, I'm not. Koľko ich je tam ešte? Back, come back, come back. I don't see. Ja ich nevidím, ja tam nikoho už nevidím. Go healing, that's okay. Do prdele, však on ma z boku mohol dať. Ešte je tam jeden? How many more? 5 more. Yeah, but from this group, did you see any more, or it was all? No. Okay. I don't know, maybe. Okay. Don't see 2 guys and. We are in a good spot, are we? Watch out, bombs! Watch out! Watch out! Really? Okay. Prečo si zomrel? Take the ammo if you need. Tu sme zostali dvaja? We can win this, bro. Be cool. I hope so, okay. Ešte 5 typkov, jednu skupinu. 2 lietadla, oh. Watch out, bombs. Do we have to move or not? Wait. I think we're safe, eh? No, we need to move a little bit to east. To that hill? To east. East and northeast. Oh! Whoa. We need to go to east. Čo tam má? Toto je tuším kalak, že? O, počkaj, lumino. Ešte jedno lumino. OK, let's go, where are you? I'm here. Last point. Okay. Go. Neviem ako zomrel, to som nepochopil ani ja, nepočujem ani z TeamSpeaku. A v airdrope bolo... V airdrope mal chalan pravdepodobne asi snajperku, lebo má oblečenie. Here we are safe. OK. Počúvaj, jak si zomrel? Já jsem umřel, já jsem nemohl normálně otevřít inventář. Nechápu, co to bylo. Asi lak. Lebo ja pozerám, že sme traja a zrazu ti lutoval mŕtvolu, reku. A já pořád mačkám, já už tady normálně neviděl, co si... He got the luck, that's why he died. Okay. No problem, we win. Ty mě, nebudu tam umřel jako pevnic. No, Paťo.
You got a snipe rifle in a drop? No, it was only the suit. Aha, takže iba oblek tam mal, nemal tam rifle. No škoda, lebo máme ešte 4 hráčov na zlikvidovanie. Just try harding so much. Now we need to move a little bit north. North? Okay. Follow me. Okay, I follow. It's careful from the woods. Yeah, sure. Take a medikit if you can. Okay. Okay. It's good for us. Come on, go inside here. Koľko je to? 6, ešte 4 hráčov musíme dať. Debilní, zase bude tým. No, asi áno, ale môže to byť aj 2 týmy rozdelené ako my, čož by bolo úplne najlepšie. How much kids do you have? I got 4, except us. Only 4. What do you mean? I mean the players in the left in the game or what? No, medikits to heal. Ah, medikits. I heard kids. 13. Okay, that's fine. No, 17. Ale toho frajera to si mohli vydať, tak to riadne dobre. Jako? Toho frajera by si mohli vydať, tak to riadne dobre. To hej, ale pochybujem, že on bude chceť. On videl, že sme amatéri. Teda aspoň ja. Ja som 4 killy v hre živote nedal, to bola taká náhoda, že ani neviem ako. OK. Teraz sa rozhodne. Okay, we still safe, bro. Looks like. Very good. Oh, but we need to move a little bit to east. Yeah. I see that. Oh yeah. VRS-ko, díky za follow. Ja ho nevidím, kam zmizol? We'll go fast, follow me. I don't see you. I lost you, I don't see you. Straight to east. Wait. See me now? Watch on the map. Jeez! Tak toto bol lag ako hovado. Bro? Yeah, I see you. Okay. Watch northeast. Northeast. Okay, I probably know where are you. I cannot run now. I'll see what I can do. Go. I see you. Yes. Where are you, bro, man? I'm in a good spot. Set. I'm in here, next to you. Next to you, man. I'm next to you. Turn. Here. Yeah, go. Go. Let's go. Kam mi zasmizol? We lost so much time. Dude, I lost you again. Go far. Oh, dude, man, are you kidding me? No. Okay, I see you. I follow. Ty kokos, to je strašne ťažké mačkať to vedľa. Proste
keď nie je na TeamSpeaku, tak je to strašne na prd. Ale ja si nemyslím... Move, come, go, go, go. My sme... Prečo beží hen tam? Mne sa nezdá... Safe point here. Mne sa nezdá, že by sme išli až tak dobre. I didn't see them. I need you, man. To som posral, toho som mal dať kalachom. He's going down. Yes. Hráč tak krátko, tak to dobre hráč. No. Ešte stále máme 4 hráčov a teraz sa to rozhodne, takže... A nevidím, že by od chrbta niekto išiel, tuto už nie. Oni sú tam dole zakempení, počkaj. Ježiš. My sa musíme pohnúť. We have to move. No, no, no. Come to me. Just to save some, man. Okay, I'm a little bit above you. I see you. Ja tých stráčov nevidím. Somewhere. I see him a bit. Wait. Už máme iba 3. Poďte, poďte. Oni sú v tej húštine. Doriti, ja nemám granáty, prečo som si nezobral viacej? Oh shit. Was it on the mountain? I think yeah. I hope so, I don't know. I hope not, man. If you came from the mountain, we are raped. Should be gas there. Great job, man. Maybe I should find another tree so we can crossfire. Yes. Nice. Pekne on. Len dvoch. Počkaj, jak ti vymastím prdel, ty buzerant. Kde si? Kde si, ty hajzel? On je volade tuto. On je za týmto stromom, podľa mňa. I think my position is safe. Je tam mŕtvola. Alebo tá mŕtvola, to jedine, nemá kto iný spievať. Ale kde potom sú?
Impossible, I didn't see them even with the scope. There's one guy northwest. North, direct to north. Gonna check it, man. You will come to my side now. I will, I just want to check the trees. Yeah, I got my side. I got the right side. So we are in a safe position, right? Yes, I am I- for sure. I'm not sure about you, but I am for sure. Nice. Dole. No, we are in toxic gas. Move, move, move. Yeah, he's in the northwest. Excellent, man. Excellent. Výhra. Jo. GG. GG.